Kurumjari. Northeast Windona Sandokchariba News Analysis Miyeng Tabiri Bapumnamapu Ahanba Makada Ahungshamam Lirilna Taram Nokchabaga Loinana Kaikunabachari. Ngasi Imphal the Fonkiba Maruaba Pauche Sing the Kari Karamba Maruaba Headline Sing Yauribage Hybidu Kana Nabagamakta Aikogi Studios a Lengsin Duna Library by expert panelists Asimiam Damtang Satakchage Mingwina Panjarabda Oza Sograpam Bubol Political Analyst Ozabu Ahanba Makada Aikogi Northeast Windogi Maikadigi Uzabu Taram Nokchari. Takachariza, Oza Matang Kogi analysis is Makacha Tarapoina, Kogi headlines Lokochoge. Suda Labor Cookie Kulai Piper Singer Center ga Wari Sanakre. Cookie Zogi Anoba Union Territory Sembada Center na Sagote Haina Kangalakle. Oza Masida Kogi Numinigi Oba Kogi Wari Sanakibas, the Wari Kogi Ken o Amadi UPF ki senior leaders sing Saruyaki Habagi, Baudam Lady. Numinini Chupmachacha Kiba Adugi Ahoba Numita September Marida. MHA Manipur government amasung Su group ki marakta sign tawnakiba tripartite agreement adugi matangda review tawki wari sanaba aduda Cookie 𝐀𝐿 leaders singi maikaidagi Cookie 𝐀𝐿 miyamna khundaba district singda khudong chadaba sing thengnariba security amadi development line nabagidamak arrangement ama sinbiyu haina takshin ki haibagi paudam su leiroza masida lakchani bazoza Center na kogi Union Territory ama sembada Sogoti haibadi Kangaleuza adubu masi kadai fauba kogi masi thawong asida kadai fauda mayek sengi haina loba yabagi haibasini oza soida oza bakari karam han yengbe takasari ka LIRIL ko almakta knowledge ki viewer sing kai khumna ba thamjari aduga ngasi gi khabar singna pukhala iba khwaidagi maroi ba singi marakta hena maroi ba haiba tare ki headline Cookie gi group singa show group wari sanara matungda agi CSO singai tare moi ko aduga koi government of India gi kana wari sana bagi da laiba demand duni ko moina ngasi pawda May 3 dagi 2023 dagi ko adugi matik phim sada ba haib tare am ka thokitri ba mongda ka manipur ki na phajaraba masak asida amuba qualification bagi thabak haib tare ko hoi akoi thengnaba tai adum sigum base mi bi punsi thengnana civilization ko dimak thengnaba ngaktani ko awaba kya ta haliba asigi saruk ama oina hoi santi gi wari charna hona bada government of India na toan toan ba kanu gi group sing ko mari lena ba singa wari sanara ka akoi lai ba se akoi khangi adu understand tawba mali India su manipur se dum khang bai ba tare ko manipur gi 1949 ko magi kanu da merger annexation ni ga hari ko lakpa 1947 ne 49 bawgi akoi gi oiba free sovereign state ka lakhi ba adugi matungi mayam ju aduga even Cookie gi lairiba mai masak 1960 swaidagi akoi gi kana the prime minister da akoi memoriam ga pira kanda makoi gi separate administration ga lakhi bagi wari ko masini sigoma mayam si am understand tawba daga Cookie itself se moji migrant oloi saini ai di yengera amada agera moi marakta gi manipur gi original hoi indigenous ki marakta akoi gi yellow furup ki marakta adum chanba thado gi kari gi akoi kesu kaide चलगा ला ए तौबदि मखोगी ओरिजिनल सेटलमेंट दुदी हेक लाकान दिदि मोय ओइदि हाइबसि मको लुसाइगी माइकीदि लाकपा लुसाइगी दि तानथोरकपा अदुगा खोगी गोविंद चंद्र कसारगी निंगथौगी मतमदा को मोय सिजिनरम्बा अदुम लैग्रे को देन समाय तौदना साइगी को खोगी नरसिंहा चंद्रगी दिगी मतमदगी मणिपुर सेटल तौरगा लाखिबा चुचानपुर माइगी देगा समायना सम तौबगी saruk ama oina lakpadugi kanu to understand tawraga hojik leiriba manipur gi ore masak sida Cookie gi oiba tongan balam ama piba haibasi oithokti haibani ko yes adu ama bomore moi gi di adum handaki movement sida yam tamthiba mo orga su moi status ama bogdi moi recognition ama bogdi moi lore like naga gi thak bogdi ka bangamak pagi mong de ko 97 dagi nation I am government India top lakpa samaina sam moina pami khara dugi ko si lakpaji ekoi masimadi moi phange haina loba tai ko aduga 1935 ki swaidagi laiba moi gi ek India gi ek ki makha da pan bakhar yauri asigi matungina moi manipuri makha da lerakte ga ina sum haiba khotba ga panghai da haijan baje moi gi ko masi yam phattaba potni aduna kongkokte history ki saruk se ekoi mayam thengnaraga lakpani mapalam gi khangjadaba singna matam khara thajarura kanda loisala kanda aroi bedadi
थाजदबदुनी को अदुना हौजिकसे अदुम इसल लोइदबनी साजनब हिस्ट्री जी मोय तौरोइदबनी याम सेंग सेंगना इगदबनी एंग्लो मणिपुरी एंग्लो कुकी वार गाय 19 की टू 27 को 17 to 19 की वारी का खोंजाई लान गाना कोई खंगनरा लापनी तसेंगना मधु लेबर फोर्स माइकैदा अखोइगी हौब लानी अदुना मणिपुर की अपुनबगी ओइना थानाबगी मरक्तको मसिगुमजी फत्ते हाइबदगी इवन चिंगा कम सना जावना लीड तौरकांदगा हौगिबा अखोइ रेजिस्टेंस मूवमेंट हाइब तारे फोर्स लेबर जी यादे गाइना अदुमाइना अदु मिन तौगदबनी मधु खोंजाई की तोंगानबा नत्रगा कुकी की ब्रिटिश की मायक निंग तमगी लानी गाइना हाइजन मधु तौरोइदबनी सिगुमसे तसेंगना मखोइ सखोइ सरुक अमोइना लैरे हाजे यागदबनी अदुगा मरमदी मखोइ हिस्टोरिकल अकाउंट जी लैति हाइबनिदा साजनबने यारोइ हाइबनिदा हाइरिबा बॉर्डर की सिक्योरिटी अच्छा 1933 दे अखोइ गमी सिंगागा ब्रिटिश का कोइ सही तौनरगा अखोइ जिरी की बाउंड्री की यालनिदना अदुना 34 कबू बिली की कोई लाइग्रीने 1926 दा कोई ट्रीटी ऑफ यंदाबु तौरीनी को सिगुम्बा मयाम सिगी हिस्टोरिकल अकाउंट सिगुम्बा ट्रीटीज गुम्बा का कनो से मोगी लाइब्रा सिनिदा अदुगा मालेम गिना 40s की मतलब दा यूएन की को लाखरीब खोखरीब मयाम की मसक सिंगाइब तारे मोंटेविडियो कन्वेंशन की मागी लेबा अमोइना लाखपगी मागी पॉपुलेशन डिफिनिट टेरिटोरी मागी एक्सटर्नल रिलेशंस विथ अदर कंट्रीज लाइरिबा मयाम सिंग दो हिस्टोरिकल रेमनेंस अमत लाइतब पोट गातनी मोइजे को सिगुम्बा मयाम से वो सागलपबुदी अखोइ मतेंग पांगबिगे याइको नेस नोमेट ओइना लेरमदगी कनो स्टेट अमा लैना होनारपदा मतेंग पांगबुदे अखोइसु पांगनिंगेबा तौबदि लीरबा मणिपुर की टेरिटोरी दिया बिकागनो हाइबनी को सिगुम्बसिनी अखोइना हाइनिंगिसे अदुना सिगी मयाम सि येंगाकांदा मखोइदा अखोइगिदी यूटीआई पोजाइदिस मालेमगी सना कांगलोन कॉलोनियन की मतमदा लेरमबा बाउंड्री अदु पोस्ट कॉलोनियल मतमदा होंतोप यादे गायना हाइरगा लैरिबा खोलि म्याम जे अमत कुपसन येंगदौनी अदुना 1951 की ममांगदा लैरमबा चिन कुकी जिंग अदो अखोइगी फुरुप येलो फुरुप ने हाइना खंगमिनरगा 51 मतुंगदी यादेको अदुना सि पुन्ना अखोइसे मणिपुर की सक्तम सिंगा आगा सथबगी वखनसिदा चथमिनगदौनेबा सि मयाम जिगी अगेंस्ट ने मोने इरिबा मयाम सिगी गांगी एग्रीमेंट जिदको अदु मै फंगोयबा होइसु मदुगी महुता मखोइ फजना अखोइ पुन्ना लैमिनबा अदुगा नुसिसाना हिंमिनबा अदुगा अखोइगी ओइबा तुंगना फ्यूचर में सेमिनगदौनेबा अदुना इंडियाना मदे अंडरस्टैंड अदुम तौरिबनी मोइजु हिस्टोरियर लैरिबनी मोइजु एक्सपर्ट सिंग लैरिबनी स्कॉलर्स सिंग लैरिबनी अदुना मोइ फुल्ली अंडरस्टैंड तौरकाना मणिपुरगी लैरिबा हिस्टोरिकल अकाउंट अदगी मागी लैरिबा रियलिटीज अदगी स्टेटस ऑफ मणिपुर लाखिबा इंटरनेशनल स्टेटस अने हुजिक लैरिबा कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट की मयाम सिगी लोइमक येंगोकांदा कमसि काइबि यादेना लाखपनी अदुना यासु यारोइको अदु सिगुमसि येंगाकांदा मखाताना याना प्रोग्रेसिव ओइबा पीस प्रोसेस अमदा संजलागा को अखोइगी हारिबा 51 की ममांगदा लैरमबा जुगी मतुंग सुलोन नौरोन मयाम पुन्ना हिंमिनरकांदा अखोइसे लैमिननाबु होनसि अदुगा मोइना यामना अमखक हाइको इतंग सांगगजो अमतंग पलोगे मोने एक्सक्लूडेड एरिया गाइना पनबा याउरी ब्रिटिश की मतम एक्सक्लूडेड एरिया गाइना मतम मोइना खांगदबसे मोइ नोमेट आइदि आमना सेटल तौद्री हाइबनिदा कनसागिदा 35 की एक की अदवाइदा बोगदा कोचा सटगा साइकी एडमिनिस्ट्रेशन तब याब फिल्म लेट्री मैं खागदौनेबा सम एक्सक्लूडेड एरिया है वहाईदू हाइरगदी एडमिनिस्ट्रेशन यौवी हाइबनी अर्थदी अदुबो हनबा हैतेबा सिने याम सोलिजि मोइगी आई खाइदोगा थम्मगा मनिंग तम्मनी गाय पा हाइजनबा परमद मसागी ओइजबा सेटल बो तौद्रिबा ट्राइब ता अमुक्सु यामना अर्ली स्टेज की कनोदा लैरिबको ओनली 19 कनोगी 47 49 साइ की मतमदा सम इंडिया की सरुक साइदा लागा इंडिया एजुकेशन के खरा फंगाकांदा मी ओरपय वानी अदुगा कनो सम ताइनुंग पुलकांदा आइडिया खरा लाका पॉलिटिकल की थाक दु योरपय वानी अदुगा मेमोरेंडम 1960 द पीरगा हौरीमनि मोइगी कनो जे इशू जे सागा पा अदु फै तौ यायबा तौबदि मणिपुर की ओइबा असेंबा मागी फेक
ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯌꯣꯝꯃꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯗꯤꯁꯇꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯀꯣ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯪ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯒꯦꯝꯅꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯣꯡꯅꯥꯎꯅꯁꯨ ꯁꯦꯅꯥ ꯆꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯦꯞꯂꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯇꯦꯛꯁ 2025 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯥꯛꯂꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2020 23 ꯑꯃꯗꯤ 24 ꯁꯦ ꯂꯦꯞꯄꯨꯔꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 25 ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯟꯗꯂꯨꯝ ꯑꯦꯟड ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ Manipur Handloom Heritage to Global Fashion haiba theme da sinda koigi Manitex 2025 asi ngarang nilikuthi gi koigi urban hut ta hudokre oja masida su koigi governor thambiki ba hom se koigi handloom ase koigi semit longi maru ba khak natana masida koigi culture amasung identity amasune haibagi wafum su yauri oja so am tang su kam hain thamaya oja alirin tayamna kanani phajabe handloom gi koi phisa role haiba tare ko sigi manipur gi sagona ba yadana thadokna ba yadana koi laaba pot amani aduga manipur international textile expo ko yamna asa sauba amaga loinana 2018 da mai pangna hawdokhibani aduna masina manipur da lairiba kutcha haiba mayam gi pothok mayam haiba tare unconventional workers unorganized workers mayam singsi masina pura rehabilitate tet tawrakanda madugi pothok mayam se malemgi kaithinda yaurakpagi matang tangkak lakribani ko 2023 24 se akoi conflict situations na maram orga khai ngamdabani sustainable development ki manung channa mase lauraga pandamna thamakpani aduga makhan makha kaya gi ko international exposure mayam phangi masida foreign gi buyers international buyer national buyers sing la kanda masigi pothok mayam ji popularization tawraga market phangbaga lakrabani mathang asida governor na ngarang pi ki ba kanu sidi yamna phajaba dum yauri ko maramdi amana particularly margi kanu wahi paring ningjengboda Manitex is a modern display of fabrics and designs mana pangibada ko rather it is a celebration of Manipur's cultural identity creativity and craftsmanship ma masi yauki ko then makhatana is whip tells a story of a people of our land siwai aphajaba kai helum kano mayam product amana wari amudum liraga lai gaina dum masiti yaugi ba aduna Manitex transforms skills into opportunity and heritage into livelihood kani aphajaba matexing yaugi aduna helum is the heartbeat of Manipur economy wahi ga sina ki ko masi asengba asumba angaktani aduna Manipur gi duki matik historical account leiba koi gi leiba traditional dresses singa sigi importance mayam si yenga kandani koi na geographical indication 1999 gi makha da bauda koi safi lan phi ko marang phi jin te wang khai phi GI te ka piri dana ko makha ta na hojik adum layum adagi mai koi phanek yam kanna koi pangnaba adum honari phangsu phangani na khale aduna akoida Manipuri itihas ta hangko mari leiba adagi payo kano sak mari ka leibagi matam dagi akoi masidum haugrabani aduna bakhang bagi matam adi panthoi bi ade leidana ki matam dagi akoi phisalon sagi kano si akoi adum amasi lakhrabani aduna hairong lai ma phingam bi gaina koi gi goddess lainura bi tare ta yawi ga phisa bi gi lai dem bi ni ko si kano mayam si sagon ga koi lakhi ba pot ama koi si yawi matang sida ina kitang palhong ni ba khang ningjing ak ga lai Manipur gi helum gi importance koi daskar bazar na koi mela koi mapanda Delhi hat ta kari da sam tau bu si da koi gi de dress se maitai nupi ki di am ingba ingda baga mari lai ne ingam da ingra ga su ajaba traditional dress sam sel ga di apa wang kai pi na ta ga no ji illa thola ka duina yes adida ngak pa hai ba tare mayam sina compound inna dana sol inna dana coat tai tong dana ingdam da gi mela ji thola kan ji da maitai nupi sina yamna pa ba phi du toraga koi
नाना थोलपदु उबदा जर्नलिस्ट ना चंगलगा ए इमा करिनो सही मरफुमुक सुरबा हन्नी को कोई अदो इंदब्रा कइनो फीजिगा हाय कांदा या का खई मते की फिसाबी इमादन खुम माने इबा राइटिंग आइबा लैनी को इमो आइने इल्लीसे कोखोगी आइगी इमागी मखुना सारंबा अदुगा इमादुगी ममादुगी ममादुगी ममा मारो सुरोन कयागी सन्न लोनसतकी कनुसे मसीना मसीगी वाहन थोक कल्लोयना सारबा मिरोन कयागी फिदुगी मरोन लोलबा अदुगम फिनी सिगी मरोन मयांगी फिसी इनमद कइदो इंगदोइनो खुमक बाइबता अदुने हम थाजबजिंग इंधमदादा गंगा तुरेंद लुपद इंगदेदना वखनि अदुगी सामाने हाइबने अखोई अमिते नुपीसिंग सेटलिबा फीजे पद पाजरगा सुमाना मागी ट्रेडिशन मपा मपुगी इपा इपुगी संद लोनसट अखोई ओइबा नाट कल्चर सिगी ओइबा वखलुंदुगो लोइना सेट चारकपा मतमदा इंधमदा कालेंता हाइदबगी फजबदुनि को अदुना सिगुमगी इम्पोर्टेंस कई गवर्नर की वारोन मनी टेक्सिनबगी कनोद यावरी अदुगा खितंग होय मतमदि याम फंगदबनी स्वाइदा हाइहोंनिंग से अखोई हेलुम सी साखनब तोवा तोवा NHDP की नेशनल हेलुम डेवलपमेंट प्रोग्राम की मखार चथरी को अदुगे लाकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम तुम लेरी असि मनुंगा NHDP हाइदुगी मखादा हुजिक मेगा हेलुम क्लस्टर इम्फाल ईस्ट की चटली देन CDP क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम चथरी समाय तौदना सिगी मरक्सिदा तोवान तोवान बा इंश्योरेंस स्कीम सिंग यावरी सिगी गामुतदंग साइ मनी टेक्सिदा लुम चाहुम मेन यंथोखिबा अदगी इवन पद्मश्री अवार्डी कई मयाम कजा हुंफु हेन कन तौगिबा असि अदुम मागी पार्ट अब सोइदना तौगदब मनी टेक्स की सरु अमोन लाकबजे उई अदुना सिगुम मयाम से येंगा कांदा कनो से हेलुम से कोइना मस खंगबा अमा सेंगना संगी हेलुम इज एनी लूम अदर देन कोई पावर लूम हाइबा से यामुन खंगबा हेलुम रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोटेक्शन इन 1985 काइना 1985 जब भारत के पार्लियामेंट ना पास तौ मतम मणिपुर की फनेक से कनाम तक निसिंदगा तंबया देगा ने यावरगा लेबा सिगुम एक से मणिपुर फुल्ली एंडोर्स तौबा को कोई मणिपुर की ओइनसु मणिपुर हेलुम हैंडीक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट एक्ट 2016 लेरे मणिपुर टेक्सटाइल पॉलिसी 2020 लेरी सिगुम से रिव्यू तौर याम सुनना अखोइना पुखनबगी मखा ताबा गवर्नमेंट की अटेंशन पी पीहनिंगी को रिजर्व आइटम पावरन पुथोकदबा कन पुथोकदबा हेलुम जी कन कन लिरिन आई मतम जिम लौरी याम लौनिंग हाइबा तारे मसिना बेसिक सिविलाइजेशन अखोइ कनो मयाम जे मसि अखोइ मते खतगी रते फुर कुंसा मु हिंमिनरी बा मयाम सिंग असि सु मागी नाट कल्चर सिगुम्बा फिसालोन सा ख्वांगी लागा मोगी हिस्टोरिकल कनो से लोइ मरि लेनि मरिंगी हाइरो तांखुनगी हाइरो माउ मारांगी लेरिबा मयाम सिंग से मोइ लोइगी कल्चरल कनो मोगी हौरक फंग मरि लेना ड्रेस न कॉस्ट्यूम मयाम लोइ लेजै हाबिना सि मयाम सिंग प्रमोट तौबदुनी अदो हुजिक मनी टेक्स ता मसे उ फंगनी को मसे की इंपोर्टेंस ने मसे कनो लेरिसे अदुना हारिबा कनो से हेलुम की प्रोडक्ट खुदिमो से मास्टरपीस ने बा आइन हेलुम की फी अमा फने अमा सेट पे इन मतम दा मदु दिस इज द सिंगल पीस इन द वर्ल्ड जे खल्लो हाबनी मरम दे फिसा कोल अमा दा फिसाबी अमना च अमा की कोन च माना बदा फी कुन हो मतम दा से फी कुन जे अमता माना रोए मरम खुन साबने बा अदो फी कुन जे लोइ फजने बा अदुनी अगर हेलुम की मास्टरपीस हाइजे सिगी अंडरस्टैंडिंग की येंगा कांदा प्रमोट तौगदबनी अदुगा माना अखोइगी ओइबा कन इमुंग मनुंगी ओइबा कुप्पगा अकुप्पा इकोनॉमी म्याम पुखला कांदा लाई नि नुपागी तोलोब ला कन था मंगा तुक लेरा फंगबा तोलोब तुना अंगांग नुबिगी न्यूट्रिशन सेमक पोंते को अदुना फिसालोन सादगी मसे अदुना मसे मचन डॉक्टर अगर फी सारगा डॉक्टर तमन बे इंजा वरपा यमै मकै पालगा येंसन बिरक्तबद लीला पलादी और कमनरी निदना सिगुबगी इंपोर्टेंस लई मरम बतना कोइसिदा निंथौ फंबान तोमगी फिजोन दगी पनागी फिजोल लयावगी फिजोन कुमै हरावगी फिजोल खुलापगी फिजोन इलेक्शन टेंशन की फिजोन मसा काय खाय ले बसिगु मयाम जे को कदौनी अदुना मनी टेक्से तौरप मतम द सिगुमगी तोन तोन बा सेमिनार वर्कशॉप मयामगी सरुसी इनकॉर्पोरेट तौबा अदुगा हेलुमगी रिजर्वेशन अजि फजना थंबा एक नुं फजना हनबा सिगी मयाम से सेंगना अदि मोय मार्केटिंग की कनो मयाम से थंबा मयाम से येंग कांदा मखाता न मनी टेक्से हेना मोर इन साइंटिफिक वे को येंग कांदा इकोना पांथोक मिनसी हाइबा कनो से थंगे को यम नुगाइजो जाना तुमफों क्या थंबिरंबा मथंगसना कोई नोंगौबिना इसिंग गाइबगुम नंगाइरखिबा बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी BL संतोष सोइदना लाकदौरी
Mahang lakadaba numita BJP gi MLA Singh Thambal Sanglen laknaba party gi state general secretary na khangan kre state lengak semba semdabagi wafam lekhai tabaga loinana semlabadi kanana leader oigedage haibadusu lepthok laba yai haina za notori zamasta lakchaning badi khogi BL Santos ki lakadoriba khongchada sina khogi popular government ama thamnanabagi kano oheragadra natraga masina कईगुब MLA सिंह थेमजिनब ओइना थोकलगद्रा हाइबदुनि ओजा मसाइ करमा येंगले ओजा याम फजना पुखलकरे हेडिंग दो नंगोबिना इसिंग गायबगु गायबदा नोंग मरिक अमा तारकपगी असादुनि को नंगोबिना तारइबा नोंग मरिक तो मागी मयादा तादोरिबा तारोदोरिबरा हाइबसि वाहंगनि याम वाना गायरा कांदा नोंगलि खरा तारकपा नोंगलि खरा दु अमुक्सु मयादा ताहौद्रगदि यामना मरु ओइबनि अंतकी खोंचत BL संतोष की यामना मरु ओइ अदुगा अमरोंदा मसी अखोइगी लास्ट बस गाइजु अदुम हाइबसु याइए तोंगौद्रदि अदुम कनोनि लंबी खंगोइ को करम चतोइनो तो अदुना फॉर्मेशन ऑफ अखोइगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अदुजु मेजॉरिटी कुंथ्रामाते कुंथ्राइन थोइ लैबा क्वाइदगी कनो फुल फ्लेजेड हाइबा तारे मेजॉरिटी लैबा लेजिस्लेचर जिंगना सरकार सेम ngамदबगी इतिहास नि मणिपुर जे को अदुगी मतंग दि अरुइबा BL संतोष की कनो से बस नि हाइबा तारे मसिदि द तंग तोंगबगी तंजादु फंगनबगी यामना मरुइबदु हाइबा तारे सि कोक्चु सुंसिन नगदबनि सुंसिन नरंगनि को मोय म्याम तौरकांदा अदुना हजिक लाइबा PR की कनो से नतबिदा इकोगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अमा इसा मणिपुर मियाम की मिहुसिंग सेमजबा अमा थमनबगी तंगाई पदबा मियामना पांबा बिगा मखोइगी सु तंगाई पदना मखोइना कारुबे MLA सिंग अदुगी सनफम ओइबा पोट अमनि मरम अदुना सि सेमौद्रगदि 2027 स्वाद इलेक्शन लाकदबसि येंगाकांदा हौजिक लैरिबा हाइबा तारे इनकम्बेंसी फैक्टर गी यामना चावरबा कनोसिदा मसि की तंजासि लाहोगदौनी अदुगा मसिदा सेमनबा लाकनगदबनि खैखालिंगा थानाबा लोइ तोक्थोगा नत्रगदि मणिपुर मियामगी खैसावनबा मयामगी ओइबा गाइदुना लैबा फुमलगा लैबा पोखाइदिंग हाइबा डोरमेंट बोहल कैनोगी कनोसिसु मसिगी चैथेंगसु फंगबि याइको अदुना सिगी मयामसि येंगाकांदा यामना यामना इंटीग्रिटी लैना यामना डायनामिक ओइबा कनोसिदा अप्रोच अमदा संगछलकांदा कमसि करी अपॉर्चुनिटी लहोगदगे हाइबना सिंग मयामसिंग से अखोइना येंबगी तंजानी अदुना मसि येंगाकांदा अखोइना फुल प्रिपरेशन अमा तौब संगी अदुगा अखोइना हुजि लैबा PR की गवर्नमेंट से अदुम मागी सु अफबा खरा लै पतबा मयामसु अखोइ तौ लै अदुम अखोइनि येंगा मतमदा तौबदि PR तंग अदुम कनो तो माना तौफम थोक्तबा गाइसु खरा लैदना मागिदि मतमतंगी केयरटेकर गवर्नमेंट निना पॉपुलर गवर्नमेंट लाक्टिंगी मरता लाइक फुल गवर्नमेंट अमगी मसक लौरका तौबो मानबगुंबा कनो खरा यावसल्लियबको असिगम बन अमगा थबक लौथोक लौसिनबो हाइरो ट्रांसफर तौथोक तौसिनबो हाइरो नत्रगा कनोगी ओइबा सिदोक सिजिन करी हाइ तारे अखोइगी यामना मपुंग ओइबा पोसक मयामगी स्ट्रीमलाइन शांति पुरकनबगी सोमना अदगी हौजिक लैरिबा हाईवे हांगबगी सोमदा अकन अदगी तोमान तोमानबा IDP जिंगी हौजिक लैरिबा मयाम सिंग असिगी यामना कंस्ट्रक्टिव ओइबा कनोसिदा सीरियस ओइना लौगदबा असिदना खितंग अखोइ कोमथोकपा मानबा तौरकांदा अतै अतै पॉपुलर गवर्नमेंट लागा तौजगदबा मागी डेवलपमेंट प्रोग्राम की मयाम जगा हेना संजन मानबा अखोइ PR की मसक मानदबगी अमा यावबसिदा BL संतोष लाकपसिगा करीनो स्वागी वर्सेस अमा लैरियबको अमना पुरा खरा कोइना अदुम लैथगदबा मानबगी PR की थबक खुतो अमगी मसक अमा चथरएबा सेमगत सागत पदा ओरो अमा ओरो लॉन्ग टर्म पॉलिसी का जी यालकपा मानबा PR सिना अना सोनाकंदना साइगी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमबगी अरोइबा बस अमा कनो BL संतोषना सम हर ड्राइवर ओरगा थौबा लाकपगी कनो सि तोंगोरद्रगा हाइबसे तोंगोरद्रगदि अदुम लोरे आई हाइदि को मसिदा मतम लैति हाइबनि अदुना सिगी कनुसी अखोइद उई प्रजासी अदुम पंगदबनी खुद खुद की ओइबा कितंग ममांगी ओइबा सेनबो पारदि याइदो हंतक्ति यारोय अदुना जो होंगइबा मियोइबगी मालेमगी अहोंगबसिदा मणिपुर की मियाम सिंगसिसु फनाम होंगबनी अदुना कितंग
पैसा याम पायर कांद भोट एत काइगा हाइबदो अदुगुमी मतमदो लिरिन हेलबनी अदुना हमको सो हाइगे ये संतोष visit to Manipur ko this time maybe taken as the last bus ko to have a bird for formation of a popular government in state of Manipur se masi concerned ko gi legislators singna yam section lo view aduga opportunity lo view haibana sing base thamjage aza mathang gisna koi gi miyam gi apam bagi mayokta sangai festival pangthokna ba lengang na order thokduna sem saba hokre aza simamang da koi gi landam sigi CSO sing amadi koi gi IDP sing na fawa koi gi sangai festival asi tobiganu haibagi wafam laikre asida tawrak labaga kadi boycott tawgani haibagi wafam faw laikre oza adu ngarang se koi gi Directorate of State Commerce and Industry Director Yumnam Robita na ngarang thokiba notification amana sangai festival de mari lainaba stall hangning ba sing na makoi gi application sing adu online da koi gi online gi kuthang da pishara pa yagani haibagi notice amasu thokre oza masi koina प्रजा मियाम की मायोक्ता ओइना थोकलगद्रा हाइबा दु वाफम से लाकनरी ओजा साइद ओजा करमानि येंबे कननि रीथिंकिंग हाइबा तारे हाना CSO मयामना थिंगनिबा खोलिबा मयाम चलुइ मरम चाबा गातनी लैरिबा सिचुएशन दुगा मागी वइबा इन एनी टाइम द अनएक्सपेक्टेड को एन अनवांटेड इंसिडेंट थोकपा याबा अदुगा जिगी पीस प्रोसेस असिगी प्रोग्रेस यामना एट द क्रॉस रोड हाइबा तारे लमहांगनरगा लैबा मतम ओइबा इवन ngarang to the rumor mayam santok idana adum ai madu detail oiroi irang thokani tampak lamda chingdagi gaina adum maya palang la nei dana asigum bagi marakhida achoba festival tawuse masi matang sadi haibani phatti haibana te asuma akoi achoba asamo len tawri bani adubu manitex mai pak na hawdokhre sathagani ko atam thok tabo oisanu waiwa kan tori if siwaragadi sangai su kitang tobu yaina haina ko luga manitex ka sangai ga kitang khenari se amana goibing community craftsman kana mayam gi oiba perspective to dani yenga ise luga sangai dana whole kaino mayam si yaukselak pa haiba tare state si represent tor gi kan se economically culturally politically ko adegi magi oiba mayam si loimba in relations mayam international or national level ki is like interstate relations every aspect se masi is incorporated with the sangai festival ki organized to bujika mari leinarak pasida ekoi gi oiba masak ama tak pun sangai sida lejari ba furup mayam sing asigi representation fazna utpangam gadra haibina singba adagi hariba kundalai taminari ba furup sing asima magi pressure group mayam langnara kanda fully represent tobangam drakanda masina ngasai ki ekoi gi oriba fragmentation mayam du ina miyam da popularize torkadra kaina adugumbagi apprehension do aduni akoina leiriba se adubu hujik kana tore sagar khokot pa ko ai lambi da lak pa da khara thengna hui war footing da khara taw hoi ure ko hojik se aina ai suggestions ti lairiba pamdena khaliba natraga yaningdriba miyang gi mihut sillaga hariba CSO mayam gi representative singa organizing committee have tare concerned department ko of the government of Manipur gi hojik lairiba siga phaminara ba phaminadibra understanding ama laaba laktribra do's and don'ts kari tawni haiba amasi invite to sangi maram CSO mayam singa sina masai section of the people represent tawrakanda amagi pointing pirakanda sangai gi festival sigi kanu si tawgum sin haire ine adu da tawni ana haibagi anisi amasi angam tanaroi do bani haibani aduna mari leina ba organizing marona singa do kangbu singa sina ayat pa amata leitana ba hona ba matamda khoi gi namfu da tawni angam bani haibagi kanu se amasi chatloi da bani aduna hawjing mapung oina khabar gi kuthangda newspaper kuthangda adagi social media kuthangda sangai gi tawroin hairakda lairiba maroi lusing masing haiba tare ko madu yam thuna kana phaminara kanda pulap yaminara kanda hanta ki yamna even 3 days bu taw 5 days bu taw masigi manungda singai di tawranu yamna lang khot pa natraga kana tawba si tawranu adagi haiba mayam singa sigi punna tawmina ba ya bagi kana je
kano position amkhak semanninge natabida tawragadi miyangi oiba kano CSO mayam sing sidu mogi ju izat natraka laibanina aduguma mayam tu tang tana haninge haiba tare athubada ngasi nongni sida aduna concerned department haiba tare commercial industries tourism department moi committee so department mayam si yarongani ko asigi mayam si yang kanda moi punjandar kanda representative do government chawr kanda wari sanara kanda tawrabadi sangai to tenta piktak na tawraga suma scope mayam torga meaningful noiba ana message and the magi kana pibagi among to kamaina ohensi ge in the midst of this ongoing conflict situation and the unrest in the state of Manipur sida amatu lambida tohonningi ko lirian se ana apin toge chumbani ozana takpiramba oza aroi bada khoi IDP singda lupa chama pirambadagi marfuga marida hantha lakpada kham thengna saunare oza masda khoi state relief camp ta lairibat Manipur gi tonga tongan ba mafum dagi lanjingnar tuna changjafam lauriba IDP singi damakta state amadi union lengak na lakholak liba khongthang singbudi IDP singna thagat pa phongdu I adubu handak Manipur da lengak ki home department na thokpa office memorandum amadi IDP singda hana lupa chama pibagi manungda lupa kun kaklaga nongmada mikok cheng gram chamri piraga sel oina lupa marfu piramba adugi mahutta DBT ki kuthangda marfuga mari oina hantha halaga pigani hariba si yaningde haina phongdora leza samlang jojari ba kari mone ki ngasi gi wathok nate thamu ko phajal amani saide gi masi gi matang da ngang nare iba mayam chingse anduna sam pirambadagi marfu marida handarak sengi kari gi wathok si yam kuina ngangna haloida bani akoi internationally displaced persons due to the conflict situations Manipur gi oina 60-70 lairi bani ana sigi mayam sing asi address tongna ba fully funded by the central government I would do mali magi IDP jingi kano se IDP subject to correction state share yaw dobra aina kari gumba sai dang tang clarification pamja badis hariba IDP jingi rehabilitation scheme je masida fully central funded wayna ina khanba aduga even kano weramabawda aina lupa sama dagi lupa marfu mari daga handa bado aduda izat ta do sarupudi state share kitang option biraga 1% 2% ko mayam hamni dinna 90:10 ya moigalina kitang option birakanda lupa ta do paisa du bu khenkat pi ba kadogi hai da IDP jingi hojik leijari ba position se makoida whole kanogi family amagi adagi tungda oirakadauba miyoiba amana tauba ngamba maliam sinba thuna si phawba angangsing yauriba gi thak yauba angangsing poibani aduga imung ama haiba aigi imung ga chaba na migi imung aduga dagi tadan leiba imung ngatani maduna haugiba sahi ani makhaida thengnarakliba asuki matik khangamdraba awaba polumse kitang ge feel tawbiba kaidoge haibani da kogi samsam heartedly hariba mayam di yokshan na khanba ngamdraga samsam na masidi khudong chaba kari phangba yana yani ya haibana singba tawsan ma manbagi ama yauribse sigum masi thoaloidabani khabar gi sena kalhaloidabani yam chawbu kaino nate ko samaga marfuga gi wari do aduna madu phasara transparent oigedabani koi loina khangi ko thum laibagi thum kyam lai thum kyam sargi IDP jingje ko thum ngata sarambagi dagi masunga thambagi ka pot ma wathok lairibani madu da yamna yengchan banata khetang dangdi reasonable haiba tare samadagi marfu ta madu da izat ta na laidu sharup pudi if centrally funded or fully funded oirabasu state sha kha hapsan biraga anda hojiki potu sab sara na khar henau pi ba kaidoge aduga amshu fully funded to katang restructure process sama tawraka anda IDP sing na kitang pamjari bu khara do kanu nati having the lupa kungi wari ni having the ko punjalaga yamamba oijaraga su state ki ori kanu the kashunati having aduna masi makha concern authorities ki puni hinjari sidida makha ta na akoi yam stubborn oiba yamna ngami having shakti upi ganu IDP jingi khonjen kholauk se tabi rakanda
even IDP singna khara laujabadagi moina ngamme gaina amadugina kitang relief tension dagi free oiba adubo medical gi tamda adagi kanoi psychological tamda afabane na khalla kanda bogda to honingi habse akoi concern authority gi mi singeli ko yam nungaijai ozana chumba wafung kya thambiramba ozagi achimba kya kaithopiduna notice window na sandokchariba news analysis bu mapum phan bibagi damakta ozabo haningani tena thagachari loina na notice window na sandokchariba news analysis matang asile loshinjare meeting tabiki ba pumna mapu amukasu hana khurumjari Riyadh की प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स की ahangba famsing kauri अहनबा राउंड की इंटरव्यू नवंबर की तांग मरीदा पांगथोकचगनी यामद्रबदा चही अमा एक्सपीरियंस लेबा ओइगदबनी एक्सपीरियंस लेतबा मियोइसिंगी ओइनदी रिसेंटली वर्क तोबा हुजिक थबक तोबा मियोइसिंगना अप्लाई तोबा यागनी एकोमोडेशन अमसुंग ट्रांसपोर्टेशन खुदिमक फ्री ओइजगनी माइगी थाकना बेसी नर्सिंग लोइबा नत्रगना पोस्ट बेसिक बेसी नर्सिंग JNM नत्रगना डिप्लोमा इन नर्सिंग लोइबा ओइगदबनी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रादगिना लाख अमगा लिसिंग कुन फावा ओइगनी अकुपा मरोल गिदमक 9366230077 नत्रगना 7005273217 दा कांटेक्ट तौबिरउ नत्रगना अखोगी ऑफिस स्पार्कल एजुकेशनल सर्विस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड लेंसिनबिरउ नर्स सिंगिदमक अचौबा अपॉर्चुनिटी अमा पुदुना लाक्चरी मदुदी हौजिक मलेशियाना इंडियन नर्स सिंगी ओइबा खुदोंग चाबा पीनबगिदमक मीडियम चंगलकली वेस नर्सिंग लोइरबा चही अहुमदगी तादना एक्सपीरियंस लेरबा मियोइसिंगना खुदोंग चाबा असि लौबिहो खुदोंग चाबा अदुदी थागी ओइबा सैलरी 1 लाख ओवरटाइम इंसेंटिव फ्री एकोमोडेशन टिकेटिंग अमसुंग लोंग टर्म वीजा असिना चिंबा खुदोंग चाबा सिंग असि फंगबिगनी अकुपा मरोल गिदमक मखादा पिजरिबा 7005273217 नत्रगा 7005063196 दा कांटेक्ट तौबिरउ नत्रगा अखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड लेंसिनबिरउ क्लास 12 अमसुंग ग्रेजुएट लोइरबा महिरोसिंगिदमक्ता जर्मनीदा हॉस्पिटल प्रोग्राम तंबा याबगे खुदोंचाबा पिजरी हाइरिबा प्रोग्राम सिंग अजुदी अहानबदा अकाउंटेंसी हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता कॉमर्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगेदबनी अनिसुबदा होटल मैनेजमेंट हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता एनी स्ट्रीम दा 50% फंगबा ओइगेदबनी अहुमसुबदा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगेदबनी मरीसुबदा मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगेदबनी मंगासुबदा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगेदबनी तरुकसुबदा ऑटोमेटिक मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगेदबनी तरेचुबदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगेदबनी निपानसुबदा मेडिकल टेक्नीशियन रेडियोलॉजी असिस्टेंट MTRA तमनबगिदमक्ता एनी स्ट्रीम दा 50% फंगबा ओइगेदबनी मापनसुबदा मेडिकल असिस्टेंट अमसुंग तरासुबदा नर्सिंग हाइरिबसिंग असि तमनबगिदमक्ता 12 नत्रगा ग्रेजुएट लोइरबसिंगना अप्लाई तौबा यागनी लोइनना हाइरिबा प्रोग्रामसिंग असि तंबा महिरोइसिंगना थागी ओइबा स्टाइपेंड लिसिंग 105 1 लाख फौबा चही अहुम फंगनी लोइनना 100% जॉब गारंटी इन जर्मनी दा ओइगनी लोइनना 100% एजुकेशन लोन सु सपोर्ट तौजगनी अकुपा मरोल गिदमक 7005063196 ता कांटेक्ट तौबिरउ Welcome to Uttaranchal University. हक्चांग फन थमगे हाइरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा
Babina Hospital Leizari. ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯗꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯇꯤ ꯀꯨꯟ ꯍꯦꯟꯕꯗ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery amadi Specialty makal makha kayada aikoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layengjari. ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯆꯠꯂꯨꯒꯅꯤ? ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯐꯪꯂꯕꯗ Matam manghanbiraganu, sel hena tinghanbiraganu, aikoigi specialist singdagi malemgi afaba thaki layeng patapta yumpham oiba service lobiyu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupa marol gidamak Babina Hospital, Sajiwa Jail Road, Khabai Soi Imphal East lengsinbirau. ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 6909 390666 ꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ꯫